ikhanda lebhenki abazongena la abanye bafike bangene ngo-reverse abeze la bangene abanye ngo-reverse banawo abasasebenzi woza ngala sebedele konke manje imali yakhe igcinwaphi mangabe kunjalo mangabe umuntu asisakhalela imali baba kakhulu asisaphili ngemali kakhulu sesiphila umbuso wokukhona uNkulunkulu usinikeza isidingo lokho sidingayo masithi imali yezimali sithinta kanjani lokubuya ikhalephi ngoba imali phela kuba nendawo la ikwazi ukuthi igcine khona ukwazi ifika nje ilokhuzana njengoba ngisho nje ukuthi njamanje abanye basenamakhadi umuntu uyakwazi ukuthumela ekhadini akwazi ukulokhuza khona lezi zinto zobani market ngisho kahle vele thoba no money market ama-ID nawo kodwa asasebenza khona ama-ID njengama citizens eSouth Africa then sinama ID asebenza baba asibonge sibaba uSibiya so lesibuka ukuthi khamba kanjani siyabonga kakhulu baba siyabonga kodwa sekuyisikhathi ukuthi umbuso kaNkulunkulu manje bonke abombuso bonke abasindisiwe abathi uJesu Kristu inkosi baphume lobala baba manje bonke laba abantu ababekholwa ngalendlela leyo okholwa uthini ngabo baba uSibiya njoba usombuleleke ngalendlela bebehamba wrong noma uNkulunkulu nalaba basekhona basaqhuba ngokuthi bahambise ngalendlela ethe ukuhluka kancane indlela yakho baba uSibiya uthini ngabazalwane yabahamba bathi senza konke siyawadla amaphilisi senza konke ubabuka kanjani uNkulunkulu wambulayo baba kubantu abantu abayiZraeli bahlala eGibhithe kwafika isikhala lapho uNkulunkulu eyobakhipha khona ngoMoses yashintsha indlela yokuphila so ke uNkulunkulu enwambulayo bese eqala imove ukuthi abantu bakhe bahambe bese beyamlandela kodwa labonke laba bebehamba ngalendlela endala ubona ukuthi bolingena izulu noma mhlawumbe ba wrong no ezinye izinto uJesu asifundise zona nangey'nceko zakhe ukuthi uNkulunkulu phela umahluleli so uNkulunkulu wahlulelayo ngendlela yakhe thina singeni kwijudgment nawo ubizo lwakho nami ubizo uNkulunkulu ofanele ngihambe ngalo ngiyakuzwa and abantu lithi iBhayibheli bawuhlulela ngalokho abakuzwileyo hayi baba uSibiya akukho esingakusho siyabonga baba thank you siyabonga so much baba siyabonga man